Kirtu ramchung rampon zon hathak in zawa in ama sign halai tangin chibai le vak ule vo in July ni somthum pakhat thatop ni ania hemi pol hianin Meteor Council mi ong hlaya kumza campaign anaya remna akalpui chungchanga official takin thupuan na aronaya chuta chuan chin hil lamatangin CNO CNDF unaute nein hu thu aron puang taloi mai ni ole hemi chungchang hi alung chiat thak angin langdeu ma se mi puitan engma hlo tur le hlo thon tur omlo tinalai zona kham sain thum han karon nei ma sadu ni e ole chanchin karon sei thuk thok don ni hemi chungchang a hianin ngun takin detail takin ron soina kan nei dona atop thlenga milongai thak sak turin ama sain ka som cheu ani e member rampum kumngat chuang mi puithu nei na lak sak mek tu sipai sarkar mi ong hlei chuan ni za chung akal pui top na vo ina ama dodal tu ral thom keng pol som pathum te chu remna thu soipuin in tho ho na chungchanga in hu khom na an nei thu military council mi ong hlei chuan vo ina apuanga chung zinga chin brotherhood tia din tu CNO CNDF antel thu miong hlei chuan atar langani miong hlei chuan president ni na a in hlang kai chin atangin April ni som ni atanga vo in July ni som thum pakhat ni za chung remna siamin ama thlop tura malak na ane ngala namsi pai e autan NCA inka heina abu se saka inka heina zom tu te chu RCSS KNU KNLA PC NMSP LDU DKPA le ALP telin in hu khom na le remna annei felto thu atar langani miong nei chuan aziak chun zom zela sign hi na SSP NDAA UWSP walam SNA SPLF TNLA NSCNK le CNO telin hu khom na annei theiboka inkap to lo turin remna tuan tling soi hawa in biakna annei thu miong hlei chuan member capital ni pidro khopuya tlang sarna anei ani ole TNLA te wa te kanan soi to wa le TNLA chu amasa po in remna in biak in kana nei to lo turin in remna annei to a ama ero chu in biakna annei to zong li sa khan CNO CNDF te kha antelani CNO CNDF te hi chim brotherhood din tu anni kan ti to kha mi ong hlei sarkar te le CNO CNDF te in hu khom na chu India ram New Delhi khopuya ania July ni som ni pasari le July ni som ni pariat khanani heta hianin CNO upa ankal nualani CNO vice president Peter Thangate ankala pulen loya po akala chonin midam tam takte po ankal ve nualani heta hi CNO CNDF tele miong hleite in mu khom nan neya in remna tuan tling ero anla nei lawa ama ero chu in biak hauna in rem tura in biak na an kalpui to mek thu ero miong hlei chon official in ron puang to ni ole atop lama member sipai sarkar president miong hleian athu puan na kolina puana wangin han react chong te mo han athu soya pianga han comment zung angkha arai jok don wangin akola athu soi kha afin fian nen anuwa khan karon chop chok don thawa ngai thak thei turin amai ro chu khamia soi kha mi zawin tuna hen karon soima sadon ani miong nei chuan in tuna mi pui sipai ama do dal tu pol som pathum a mu chungchanga hianin han thlir le ta ila member ram pum zalen na sol tu te kha anil mi alawani an ma ni region mo an ram biala hai lal du ang chi te an ni do vek ani chuanin member ram pum le member ram puma ram le nam zalen na in tuklan na du zong NUG kan ti te KIO ka chin te KNU kan ti KNPP te hai karena te hianin I pol khang hai adar survey thawani chumo chuanin tuna CNF kan ti te helai chinleng council kan ti te chuanin chim brotherhood ta po miong hai mudu lo tam takan omani chuanin NUG te ledro khoi tu te MP MLA zong te hoina miong hai an do na zong CRPH lamte atam mai mo
SCEF atanga anhu mi Poland din Pol tam tak te po kha soitur omani chuwangin khang tiang zong zong khal mi pui zalen na andua miong hlei chuanin ama thopa ama tan tur khanin tuna hianin inrem na engtik lai po a hon thu kha puang ani mi pui ngai dana chuanin sol sipai miong hlei tele tuna mi pui sipai ral thom keng ho zong zong hi in peluta se mi pui an tur to lawanga a fel to ang ti ang chi ngai dan kan lo nei mai thei hai hi suang tua na athak mai ni ti hi hretharila chu chu upate po hian an thafia viau chon ka hria a chan chu tuna hian miong hlei chuanin ama thop tu zong zong kha standard army din atumani sipai one comment an mani sipai zong zong ni na hui khom kha adua nuang ai thak turom ne bukang kha thu kha chuanin ko lo hi an fing phakar emema mi ti ke dan hi an siam mai ni Pol khoi tu te an hu chuan Pol khoi tu te a hian politician mi ni na du mi an ni chuan ni na an pe mai ni chuanin khoi tu te a hian sum don na lampang sum le pai zong mi sum le pai a chit lam emo sum du deuh an hu chuan sum le pai in emo an vura ani lo po in ama sum don na talpui thei tur kong ang chi te an bo se sak mai thina ni mi mal te te a in khai chu hian thiam emema ato pa Pol chu atu chhle nge ni CNO CNDF te na mi ong hleya an hu ngut na chan hi ngai tua tham hi atling to ni ama ero chumang an tham ero atling chuang lo ani CNO CNDF ten ule naw in lungrual na tur kong zo a in hu khom na le tho ho na ming sai na lampang angte khang tiang lam boi pui to lova mi ong leima ni mel ma mi pui mi sing tel thatu in le lo hal kang tu zong zong he ti khopa thu nei na du tu an in lung rol pui hlen ani chuan apoi do ani he thile apoi nga in ka na an sa tu don a chan chu pakhatin thu nei na adua mi pui lamin zalen na an dua chu wangin CNO CNDF lam hianin mi ong nei hi support len kum khwa po lo ni ta ang po ni se in ka na hi azul tul zok don ani are pha don re lo CNO CNDF thopui BNRA kha kumin February ni sompret khan sol sipainen ain lungruala ain peluti kan hu ama se in ka na re phaim re pha ozong lo ani chungte wangin mani ni na du rungot ang chi te CNO CNDF upa te point an ni na du le politician ni an chak tuk ang chi te an mani ma khua hlir an view to a miram pum ram le nam zalen na em to lawa an mani view na anga an kal ani chuan arai tu langa mi ong hei po hina enga ma ngai don lo aza don lo hrim aza thei ngai don lo ani hai kan hriat tlanga thkhop mai an khongai thak to zok don achan chu mani u naw te phasan tu an ni to don miwa tru arai renga an phil sok le mai don mi thia dar hi an thiam tu mi ong nei chuanin sipai a sipai chakna member hi em nu tuk don lo mi vuk dar ringot kha ani chona ep to don ani masabira tang mia tu tenge abum thai ZRA lo ni ta ni tu na enge CNO CNDF de ai mule ni tirin CNO CNDF ti han rampum zalen na tang kan sual kan zalen ma lo anti chu tu na mi ong lai ten in biak na anron rot dek ka anron amen le ngal me ya CNO CNDF ten CDF halkha ten sol sipayan hudu mi alo an kal tum dan an khetlak CNA ti pun an hudu lo an kal tum dan an khetlak CDF thantlang te CDF matupi te CDF mindat te PDF zolen CNO CNDF ina an thopui te pol dang pon lo chuanin hai soi turatamani si hin te pok an soi thai CDF hual ngoram HPO lampo hian sol sipain tuna hian akau vekani in hu khom in rem na siam turin amai ro tu man hudu lo helai chin hil zong ral thom keng te ho hian tu mai miong nei hian hudu lo in rem na soi pui pon tum hek lo eng wangi nge a system kal pui kha an khetat ani enge a chom don ti khan khetat ani pakhatin thu nei na duwa pakhatin zalen na adua chu wangin atlom zok hi engtika ai molo om don thau ani tuna hian mi ong haya chep to zia chu dollar po nei to lawa ram po na
Asia ro real na engkim asum don na engkim bolok vekani tuna Russia le China hian tlem zong an la tan pui chaw ani chu ta po an ram hlok na ta na mi ong hlaya hian kum nga chuang ram buaya hian an nei ai tam mang zo to leiba tam takanaya tuna a jet fighter emo a helicopter emo ateng ral do emo pakhat chia se a chia ni top mai a sa thu tur ai o tur alak bel le zel na tur anei to lo ni chuti khopin mi ong hlaya hi a chep to ni UN ate hun rang a khovel ram rang ina ma an lak na hi kaini helai ram chunga tang chuan ral thuam nen ron chet lo chuan in a engma so tak tak lawang ti ang rungut kan lo view mai the ma se pon lama buai na lian tham tak mi ong nei hian a chep to a to sia hi mi ong nei chuan enge ron tum kha ange ron soithin tun aron lalanga tham khat alal zole lal non le ni kum som sari kum som riat kum som ko ani thanga ram thu nei na nei kha ama du dan ani ama thil tu mani ti po tuna hianin aron phorlang towa chuwangin CNO CNDF te hianin zalen na ain thu nei na an duwa an kalani chuan engtik ni a emo CNO CNDF upa te hi miong hai hian an dikna chanvo ra be sakang achan chu ana sin thau khan ho chuan an chunga ana lek ko ni fawanga zalen na du re chuan an chunga ana lek ko thai ni to don lo zalen na du re chuan an chunga diklo ta ka thil ti na ro ril na om thai don lo achan chu zalen na du tu an nia diklo ta ka thil ti do tu an ni wangin an chunga zalen takin thil ti hun la hleng don ani chu te wangin tun tu ma hianin ai soi tu ratama mi pui sipai CNO CNDF lam hian tuna falam te la thai chu ni se do thai khop sipai chakna tam tak lo nei po lo ni se tuna hian sual sipai hi a mu ngot na chan tu hi om me lo ram pum mi pui ram le nam chin hil pum zalen na du tu lo ni se sual sipai a mu ngot na chan tu rom lo achan chu sual sipai kan mu chuan eng zalen na ma kan hu don lo ani ti chu a chiang ban to ni miong la hian tuna hian an nei zong a thaina zong atang ral thak to don tuna hian a chak ai ko top to a tuna kum rei lo te hun rei lo te a hian mi puin ne nan chang mai to don ani chu mi pui sipai por khang ka video en to ho chon chanchin khang karon update na kha karon soi teu to a mi pui sipai lam an chak zia le an ma son zia kha ka soi teu to a tuna ka soi non le chon hai hun a rei mai maya ka video ma sa po khana en tir le thai don thawani chuwangin hemi ka tu soi hi abu bal deuh kan ti ni pen ama sa mi ka ti mi khamin lo thir sakula e thil kan hret thiam view po ka bai sei ni chuwangin CNO CNDF lamin tuna hianin sual sipai po lo thlop se mo CNA mun khang hual ngoram po ni se zolem po ni se in ka na hi alana sadon chak achan chu zalen na sual tu hian la tam nu tuk an la tam nu tuk an chak lu tuk ani tuna hian kai ni zo fa jon al chonin chin hil bo rock kan update tang pui kha ni maya mun khang a thil tlang kan update lu tuk lawa ani lo point mun khang a thil tlang kan update ni point political lam sai lam hlir le malak na hlir kan soi chawa mun dang khang operation te kan soi tak lo wangin mi pui sipai lam hi an chak lo view tura te khan kan lo ngai palange tin lai zon akha karon septel du bokani chin hil zonga tu ma in sul sipai tun tu man hu du lo na kara a mu du na chan rungot te hi an bai dong to an hroi tu te an bai dong to ti hi achianga an tho ho na thato lo ti hi chiang ti hi lang mai ni an tho ho na tha chu ni se ama ang khan sul sipai do turin an la chak mang NOCNDF chunga hen buaina tam tak in lung rual lo na an ma nia thu nei du na than khat hian an nei ni ti hi chiang a chu CNO CNDF chak lo na le sul sipai ne na an khoi tu than khat an lo in tu lu na chan te po ni nga tuna hian sul sipai le CNO CNDF in biak na neya in rem na kong zo in biak ho na nei ni melma kan han in do renga voi khat in hutur hi chu oi om lo kan ti viawang te khin thua voi khat mai chana in hutur chuan voi tam tak kan in biak angai don mo voi tam tak kan in biak angaya voi tam tak hai
kan video call nga thil tam tak kan ti ta na ngai do ni achan chu nun na lo in lak sak ton ve ve kan ni to a khang tiang thlanga na sataka hun rai taka kan lo in biak sa lo chon atun le tu na in hu thu tur chon in hem thang na te om thai game chi khrang thang te om thai pakhale pakhat in hu tur chon in rin tok na angai chumi in rin tok na nei tur chon voi eng zange CNO CNDF le so si pai ho hi anin biak na satang ti achiang MMA ni kum lama ule naw in ka nan sataka thenga kumina pulal do oman kan video ma sa po kan ento a chim Mizoram chief minister pulal do oman ule naw in lungrol pui turin constitution te kan drop saka ma se hming an sai du lawa an tia tu na result kan khle CNO CNDF chon ule naw in lungrol na ai ma in tu na mi puin hei zat an tur to a sol si pai lam an va on le a khang teng te te hai news hi akan thu dik hi kha a tu na hen official in tlang zar to rampuma tlang zar to ni a thup thai po ni lo ni CNO CNDF le sol si pai in biak na zong zong ta hi chu wangin an thok dun ton ta em standard army mi ong lai hen ron puang to a chu mi standard army a cho CNO CNDF te an tel ve don ta em nge ni a anh ting nghe anh in nuk dok le don nghe ni in nuk dok le don po ni se CNO CNDF fi an tho bui te ta na te po an rin ngam ta kem ti hi an ma nia ai ngai tua tur tam tak o mani en po ni se he revolution hi mi pui revolution ania mi pui te pun an ne nga yang chu wangin he thila hi chon rul ru ti ha le tuk du loila chak lo mi te in lungrol thei lo pol na na chuanin pol dang ama sahim na ne mo amal thu nei nai mo alal du ve nan pol dang a belangai a ai lian zo chu wangin a chak zok le ai lungrol zok tho ho na nei tha zok tum nei tha zok mi pui ne na tho ho na nei tha zok ero an ding chang zel do na ni e revolution a hian chu wangin me mar lam u le naute ram le nam zalen na sol tu pasal tha tam tak an lo mani ti ha khir tu te han i khe thar phot meng wa he thil tlang hi punau than ka pa malak na atelani ti hi mitin achunga mi chon an threveka thukal lam le hong lam kha han thlir thia mila ka tu soi tang khan ka tu soi na ka ko ber chu CNO CNDF le sol sipai hi lo in zom pui tling ta ni se enge sol sipai tele an mani in kara enge thil thleng thai ti na lai zona kha ania CNO CNDF le sol sipai lo in hutata sa sa ta a an lo in beto ta sa sa a chin hi la mi pui sipai poina an ti du lo mo khami kha an lo ti big le ru ru dang an lo puta wangan tuna an thil ti po su le po lo ni se an CNO CNDF ain ka rungota boina na sa tak om turang chi te chuanin an tho pui pol dang ne na har sat na in rin ton na te an hlau thai chung cha nga te karon soina tam tak clear tu te chuanin ka tu soi tang khan kan khathiam vewin karinga CNO CNDF wa ai thil chatla khang ro se ka tin na lam ni lawa ka soi du ber chu CNO CNDF te hi tuna mi pui sipai pol khang khang an ke pen da na hianin in lungrol takin ru hun khatpu se mi pui zalen na atop thlang hian sual se achan chu CNO CNDF sipaya hianin an khoi tu te ru chu thu khat lo ni se an sipai te a sual sipai rame namta na mi pui zalen na ta nun na hlan mar ta tam takan oma anti sen an nun na te po kha ui omina an mai za om em ani chungte wangin atop thlangin zalen nai han sual puitlin se chuanin in lungrol takin CC le CB ti te po in lungrol takin tuna Mizoram ina advocacy kalpui te po hi thuai takin ni po in tlut ngam se in pum khatna zo na thak te om se ti kha kai chuanin ka du thu samber ania kai na karon react na le karon comment na zona kha sai b le sai a ang khani na nia chu wangin thil thleng thei ania achan chu publica khovel khriata puanzar ani to wangin chu wangin a thlir dan te po kha kan thiam nge ka bai sei ani ani le enge kan chin hil ta na nu le pa ko khan khotlang te po ni se tong trai na han nei chhozel bukila engkima pathian ro hel na a thleng zela pathian ro hel chu tu man an dal thei lawa chu wangin he video hi kan du tok phot hri don ani ni chuan tuna miong hlai thu soi karon soi tak zong zong karon react le karon comment tak zong zong kha a fin fe na ne tuna hian a video win kan ngai thado na ni Nangno kagwe ne patelu tambro wu tai song a shi de khibi tambro standard army တရက်ဖြစ်အောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတပ်ဆန်းရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တွေရရှိစေဖို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့မူဝါဒများ
ချမှတ်ပြီးဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်340နဲ့အညီနိုင်ငံတော်လူမျိုးရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးမှာပြည်သူလူထုတရားလုံးပါဝင်ရေးအတွက်တမတော်ဥဆောင်မှုနဲ့ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကိုဖော်ဆောင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာယူသည်ခံညားလောက်တဲ့ကာကွယ်ရေးဆောင်ပကနဲ့လူမျိုးရေးဆောင်ပကရရှိစေဖို့တဲ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအသက်သွင်းကအာဏာတည်ရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလည်းဆက်လက်အကောင့်တွေပေါ်ကျင့်သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတိုင်းဒေသနဲ့ကအဖွဲ့အစည်း73ဖွဲ့တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးရသဘောထားကွဲလွဲမှုများကြောင့်လက်နက်ကလမ်းစဉ်ကိုရောက်ရှိနေသူတွေကိုဥပဒေဘောင်တွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့တဲ့ဒီရက်ပေါင်း100အတွင်းမှာအရှိန်ဟုန်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးတကားကိုလည်းထာဝရဖွင့်လှစ်ပြီးဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ် NCA ရဲ့အပိုက်25အရပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာဆွေးနွေးသဘောတူချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ် Union Accord အစိပ်ပိုင်း1 2နဲ့3တို့ကို NCA အပိုက်20စာလုံးနဲ့အညီဆွေးနွေးတည်ပြုချက်ရယူဆောင်နိုင်ဖို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသပြည်သူတရားလုံးရဲ့လူလက်ကျက်ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုပေါ်ပေါက်လာစေရေးနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ကိုပြင်ဆင်ရန်အချက်43ချက်ပါပြင်ဆင်ချက်များကိုလည်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်သို့ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြိုတင်နေရတဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့လူလားချက်တွေကိုလက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့မဖြစ်ရှင်းပဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်နိုင်ငံရေးနီလာဖြစ်တာအေးချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းအဖြေရှာကြဖို့အလေးနဲ့ထားပြီးထပ်မံတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုအဖို့အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကားကိုထာဝရဖွင့်လှစ်ထားရှိသည်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဒိုင်းသက်လက်တကန်အဖွဲ့ EAO အားလုံးကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့အမြိုက်ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ် NCA လက်မှတ်ချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးမြည်သည့်ကြိုတင်ကန့်သက်ချက်ကိုမှမထားဘဲတွဲဆုံဆွေးနွေးကြဖို့ EAO တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတိုင်းဒေသနဲ့ကအဖွဲ့အစည်း73ဖွဲ့တို့နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်